Tugina hianin zomon puya hi zaino hi akena maro chu akena lo lama son budal labun thowa training ground ron thlenga fakom hle mai tiang hi discipline tha anni kena chunga ti thei tur ma kar khom te bol lo ngai vente lo ti zel thoni August ni somni pakhat sang ni somni panga ninga ni tu kania training tran le dona trong China ne dian bulan tran le ani tugina hian an zirtir chu tactical play ania conditioning po antitel dona ni mela conditioning hi chu fitness nei tura training hahthlak tak chau chung chunga an thlan lui tir vak vak thinang kha ania khangkha hahthlak amaro chu tangkai ne tuna hianin wamimak pace hati tiranga ball dribbling anti pheyanga training pick up pass anti bok dona chon bolang khal pheyanga training a hianin ball voini ai tam khoilo tur pick up pass tile ngalanga heju warming up na chawania dikla palo khoi kha poimon mai ball dribbling anti khan inside foot le outside foot man tur kon ding lama kal chon inside foot kon ve lama kal chon outside foot tin ball te tran khan ka ball tran dik khanga ya ball tran khanin ball pe le thei turin ball kam halama atol phei tur ni hamshing ka nung lama tol ngai lo turin chun chim zo son hainis ngaranti phei don ne sarin na china enti na kha video kan lo la lawa training hi dik thei thlap thlap ko me sari ball tian le phaya sari na ti le lok don ne tun ma tu lan ball kalpui na tur lama khana va pe ka khanin ding lama ball kha lo touch nga langai ni ball hi an la phaya kona ding le veya inside foot le outside foot ka manangai ni kon ding lam pang le velaman kalawang yanin
Hita hianin mani kha limit kha in push ve deuh le ngai ni rang tak chak tak ang ti thei chuanin ha mani a theina a chuak chho zel don ani video hi ade a reilu tu pala hlawm wang hianin an mani ka lo lakim vek lo ni pon lo rethiam don ne an rila an thil zir ber ba hriat chian nan ti hianin kan la thuak thuanga recovery dan halfway line thleng wakanga chimzo tuin in loknga dildanga lu le don ne an wak chungin saren an ti le tur hi kon lorem khom le phota ti le tur hi ni yapin kon sang sanga dikhanin an kal don ani niap ti char char ndona chuana atopna kon to beron thlen phei space and speed in landon ne chon le da chan he le tlan to nu aron let phei liang khan ta son kon hel chi zel don hel lirin so velam le ding lama kon hel chi ching khateng khan ti don ni ka to pa kon in tlar trap hin hian spin na tur chu tianan chanta son group lia anoma high knees speed Joan Trana kon an hele hala what have haṭhlak do conditioning ni so tuna dota tivele hey high knees tatangyan go ti huna speed chuan kon an va hela kon hi zigzag in an hela ngai tra lo chon ti dik lo ni me conditioning
Ron khat nahi chu han lak zo phot kan tum nga speed phaya kona hel ding le ve ya hel tur kon ka ding le ve hel tur tan le ta ke ka per na danga hela in hani sa hian ke per na tur speed don ni kon hel tuni last round kati han mani anti kim na turani thianin mi panga om te khan anti kim che don ta hei round khatai tam ponti mai thei ma se video karon lavek lo ngai rei lu tu pal thaya voice som ki kon pakata voice som ze lan hani sanga hathlak dewin hei hi anti tlon thei chonin strength stamina siam bel na sadon ni hathlak to kho pang hei ta hen hathlak to don to speed come on hathlak ha chung chung hathlak don teacher ha chung in ti ngai in khela chon ha chung pot lan thei ngai conditioning poi mol do kasot ka deu jong video he ta hian ta tang hian in go don pernat ngai ti perna speed ta One, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hathlak to tai mai ne ma so ti lui ngai mi pal tang thei chon siam sai mai conditioning hathlak tangkai si we som step up mi panga zelani he dan speed ngai to don shortcut zeu ni video speed come on mo hathlang ma sa ti lui ngai trang come on thadon duk ti le tur ju hei tuna jon hel pangai ve kan don ni shortcut lovin hel vek hel pangai come on speed come on hathlang masala chak to table ko do si na ko deu chak masala hathlang masala chak tili ato ba hadam le don come on hathlang ha hati zo to piang kha recovery tan so ta la walk zal do ni ha thawang chu an nuam do ni zo meu chuan no chol wang a tungai oh translate line lina nia kanan ni tum ril rupu ve kenan plana truck hop mai
line nga na te develop ni an tha ta kem haṭhlak deuh maro chu hei ti fo chuanin tangkai lutuk ni tikan an vo wak le don ni recovery tan tukina hianin zomon puya hi zaino hi akena maro chu akena lo lama son budala bun thowa training ground ron thlenga fakom hle mai tiang hi discipline tha anni ti soni na ti thei kena chunga ti thei tur ma kar khom te bol lo ngai vente lo ti zel thoni demonstration midfielder hianin he lampanga veilampang hian switch thutna tur change thutna tur kan khilama hian lo tol ve reng ka demonstration video kan tuna soika defender tenan lo boy pui vak lem lo kan khilami khi lo tol ve reng kan change thutna tangkai don ti lampang swing ka ria chu midfielder tenan mo phurna tur chu ball han change thut na turin ni ding le ve mi te kha defender tenan ven lo zok zok khan lo tol thak thiam bereng offside silawan lo tol thak thiam chon ball an pek thu ta tan tangkai don ni tugina hen left flank an mang don lawa hamaro jo left winger ina ti tur lo riat venan ke da hen zone ke lo om ve shim don ani John heta side back khan in overlapping ron la don ni ka punishment om hal zel first ti dik ka poimua pui khan hela yanin rinkim overlapping ron la tur ka thu bola pe don ni tunan demo entir sar tami ha cross John aki ta tangkin left winger ka ron tol ve thongai ball ka pan ngam turati sarin tuna khanin ball kha midfielder position tang heten ang khal chodu to ka midfielder ka ti heta right winger position tang khal chodu to ka ni tuna next group ten ti vele don cheni ada in ball in petona khuda defender in bola pe chawa right winger in alaya al chuluta so through ball overlapping around lani left right back and overlapping around la cross ball ma keeper khela again left winger khana ti tur ron ti vele hal ngani khami demo tun mi angkha tugenan ti tam tur ni next group number 3 defender in right winger Patea chuan midfielder in heta overlapping ron la kha ball cross ta try low try thakop mai tuna hian group number 4 midfielder peka chuan heta defender Patea right wing in laya midfielder in heta overlapping ron la tu right back kha azu pe thale hala cross ball ma avan thave try one first group number 1 te han ron lu thavele tachia khosa tam ball Patea midfielder nena pele le hala chuan da back atangin midfielder in heta overlapping ron la tu kha striker in Teulutok group number 2 ron lu thavele ni ball en Patea chone da defender nena ball lu da chuan right winger nena ball kala right winger in midfielder in overlapping tu ka group number 3
Defense in right wing in, cut inside in, midfielder align in, winger turn, cross ball oma, avat te ufa, try to shim. Next group, defense in, right wing in, midfielder in, overlapping la tuhne cross ball. Group number 1 defense strength ball, cut inside in, midfielder ball pair, midfielder in, cross tour in, overlapping la two. Wow, exonom, good cross, good try. Nangai kan kaltolo tu in thlang vek ton dia da midfield te ka maraman tol phai le ki te lo che ve shim tu ra winger hi across don chawa che don ni defense ball la marma right wing ball midfield chung lu danga midfield ne to overlapping la tu ne na cross ball peturin cross oma good cross, good try. Defender enta malama winger in, midfield in, overlapping la tu run lan sawa. Cross ball. Finish ka in clash mo ni ma. Finish low vai push up angai shem na ka in clash mo to ka. Next group ang kalaya. Defense ring, right wing. A defender in overlapping around la. Cross ball. Oh, good try. Shim. Next group kalaya. Defense ball uta. Right wing in, midfielder in, overlapping la tu na. Khadik lo deu tlat bazel ngai ka shemna to zel ngai to punishment ngai halai khanin ball overlapping la tu na pet lo bang khan to position in thak le to ni ma midfield te kha striker nom nu ki ta left wing in the set vele ni so overlapping la tu na hianin ball lu thla cross ball line allow cut back to the defense defense in right wing in midfield ball sung la midfield in overlapping the two na position in thlau vek ti ka so defender te po heta lai ten run chole ga striker position midfield position ten lo chho ve le ni kan midfield chung lu le defender he to overlapping run te tu na cross ball om thei so ge ta left wing lo insert ver shim kha tangkai na lang ta che tu na khanin an cross nat khan kitemi khan an chansar nei ve don ni group dang lu level ni meeting group hi cho midfield chung lu tanga midfield atangin heta overlapping la tu na cross shim ngai sa thoe ke vela ta hai heta in position thak le ma midfield te defense line men overlapping an la vele heta overlapping la tu na finish in tlashong de pega finish don
next group hey poison thlang nin run ti vele ni po ama defense om thin ka hey midfield ball chunglu tuan tanga dikhan overlapping run la tu po hi defender midfield om thin striker om thin ka defense alu thla oh good ball good cross good finish next group kalle here the midfield train ball cross to turn na anna set still shim ase oh chon thi ta ken lo in set shim kha tang kai na lang ta chi to na yan last group defender position tangen he ta striker po hi lom overlapping ron la vele ta ni homna mun thlak zel kan ti kha oh finish thei tlat kan be ngai ka ti ka ta ti khan training a zawa ma karang khom nga break off don ni last two shem tour atop don kan tingota ala ni lo minute so maloma min so chunga in khelok don ne mi pakhatin voi thuim ai tam khoilo tur tin ka ria goal pakhatin manga khel top don ne kom nahi niam ground level ania oh sotom hal goal hal intercept ne ka ju pen goal hal thailo ball chang lo tu so kena lo wa intercept wanga goal score ne ju ball pot chuale phor ngai ni chu bi phale halo in chen le phot lo don tran le ta mingan lamang ka share rinkima jermin wa chu saka jermin ding velmaron khal across azran lo changa oh no tera eng lo megate zainote oh zain sot kleng pal supporting le kleng ani perinda chu ngala road fela bi phalo la men chang ve le thong edwin pele le ngal road fela Sir Rinpuia menon tia khatilem shu sakta ka tangkai rinkima chep deu lega uya Sir Rinpuia bi phale min chang vele thung mega shot alun alve pusak alangai tlat mai halo lampangin tuna SOS lampang training tran vele don ni po kalhuna nai tila sabroto kap khel turin oho bi parlament sur la perle dot an score le tlat bi phalam panghan halo lampangin push up le tlan ngai punishment om hal zel bipin try le rinkima walkotan hol boitlat rinkima rodfel Ezra Sir Rinpuia rinkima Sir Rinpuia Zaukima Ezra Pega Edwin Puia
biết follow là mình score về lại thua anh nhớ buổi đầu nghe mà nhớ goal ăn po mane biết follow mình push up về thong xem na Sir Rinpuia trong in ring kema Wolfenan Puia tan Edwina Jokim malama Pega cross down em long thì cross thì don tlat pega Edwina ai chan sa này teo Jokim phát teo phe post si setani Polkot Jeremiah change Edwina lane roll sa intercept ma bipal me magan try le thut uwa kantin huwa jogging in warm up transfer vele make as well as lampang tepo maga was safety big shot top pop sin mala Zokima Zanen Edwina Zolte Pui shot low block Rikima Kinma Henry Rikima Edwina Rikima bok Road fella Rikima road fella pele hala road fella change na tur muthilo nemo Ezra Sir Rinpuia Salaman tidik zela rin kimat ta Edwina ten tidik pui le avan try pui shot a safe moi le to Jonah shot tunai last out tia ball hi out huna chonin huna top to don nya good fella tackle traversa na Sir Rinpuia Zokima Sir Rinpuia good fella Rinkima Abesan Rinchainsa Zana Omega Joanna Dina try that's out kang ai lenga uyam deu tlat Rikima Edwina Pega cross Edwin Puia sai pekan dal chung hala saya Jeremy kalpui thei Zaina John ai hello ni ka chu kom na la deu thina kan nei lo long e pui ho sa na la nung la ma lo ma chu hala Jeremy Salama Walkota Walkota ron lut lazel Omega
Omega sota safe thal to John sot le Omega sot le sir bi phalo lampangin push up vai ngai le tlat Swiss training hi an ron tran ma vak lo to ngin ni khulum tor te pon du pon mai the training zawa briefing on review lo ko ni training chuanin tidik lo lai te tiang sang sil na huna tan mang thin hahthlak in an training a ka hlawkpui turin de du thina ni hole dar thin boka si thu tak huna thu tak boka